Metong po karing balu tamong kwento kang Santa Clara at ding larawan ng Santa Clara alang patugot ng payalalaki katamo, yapin po itang metong atagpo king biyen ng Santa Clara. Nung nuka rin kanitang panahon na ita, ing Europa sa sakupan dereng morong Sarasin. At uli na nita, malapit na la. Ding morong Sarasin, kening monasteryo nung nuka rin la ring madre ng Santa Clara. Ating gawa ng Santa Clara, yapin po ini. Po, huling paniwala ni Kristo anting hari, po, kingwani ing Santissimo, at legene ketang awang na ning monasteryo. At ing inyawad na king Ginu, po, ing ipagluwalo na la, dening kayang madre, po, to save and defend the monastery. And to the surprise of all, po, king malang gewani nga pong Gino, labiras ding Saracens, po, minatrasla, king pamanyulong da dening Moro, at ededisnan ining monasteryo da di Santa Clara. Anyapin po, nung akit yoring larawan ng Santa Clara, magdalayang magdalang monstrance, po. That is the faith of Clare. Pero po palagi ko, anyapin gawa ng Santa Clara ini because Santa Clara tindana na. Ding dakal na ng mala ni nga pong Gino, bayo pa ita. And itay metong ng sasabyan kay katamo ning mumunang pamamasa. Ampo pa ning kay katamong dalit apakibat. Sasabyan na kay katamo, dapat etamo kakalingwan. Po, ingga na kang depat na ning Gino. Sasabihan na ng Moises karing tao, po, pag-aralan nyo, po, ring banwang mengalabas, ala kayong balo at dimdam almilyaring antikaniti. Anyapin po, dapat itamo, balo talang balikdan. Muuli na ning pasalamat tamo karing grasyang binyena ni nga pong Gino. Noon babalikdan tala mo naman din, so that our faith, po, will grow stronger. Our faith will have roots in us. Nung balo tamo nung nano na yung depat ni nga pong Gino, kay katamo anyang milabas. We will have a deeper faith that this God will also be there for us in the future. Anyapin po, dapat emo kakalingwan. Po, emo kakalingwan, ting depat na ni nga pong Gino para keka. No? Because it is easy to lose faith when you are faced with so many problems. Pero nung balo mo, nung nano na nga ning depat ni nga pong Gino para keka, nano lang mo po rin problema nga rin. Noon niyang milabas, di tak na kami bagsak, mi pasaka pa, uli naning grasya ni nga pong Gino. Nanong pangini. Nung anyang milabas, bala mo, ala na kang kakaluguran mitagan, pero nga pong Gino, peramdam na pamurining lugod na, ampong pakamalke ka, nano pa mo, inga maraarapan mong kamarinayan ngini. If all of this you know, my dear friends, you will have faith. Anyapin po, ding Israelita, nung apansinan nyo, Moises, alang patugot, po, paalala na, pati na ring propeta, the prophets will always mention this. Ano po, napepadala na nala ding Israelita, po, king dagat, man kanta iligtas nala. If God could divide the sea to save you, what more now? Po, ita po yung metong karing bagay. Yapin po, dapat we need to know how to count our blessings. Not only to praise God, not only to thank Him, but to make our faith grow. Po, bankanting kasalpantayanan tamo, lumabong niya, ampo pa pong lumalam niya. Po, ngini po kanyang banwang ini, magumpisaning celebration tamo bilang diocese. 75 years. Po, ingkutang balu tamong balikdan. Deng grasyang
tinggap ta na kingapong Gino niyang milabas. Banketa, mas mi patatagan niya sana ing kasalpantayanan tamo, king kasalukuyan at king daratang pa. Kadwa pong bagi, po, sabihan na kay katamong Moises, metong pang bagi mo kakalingwan, kay sabi na kayo ning Gino. The Lord po, communicated to you. At yaning metong karing akit mo, ang gangeni karing bieda ding talatuki ng Santa Clara. Panalangin. Prayer, po, it is the connection that we have with the Lord. Dapat diya sa tamong manalangin. Bakit? Kasi ing biye maligwa. Kaya benening biye, lalo na nung alagad ka, ing krus. Bisa ka te bisa, nung alagad ka nga na ning ebanghelyo tamo, dapat pusanan me ing krus. Po. Ala pong biye aalang krus. Po. Do not fool yourself, my dear friends. Agyam pong dempe ka makwalta kiti Pilipinas, atin lang krus. Agyang no ka rin da kapalagi. Ning kay mo po, tasabyan mo ka na ako, ay, miras ko mo abroad, makapag-abroad ko mo, okay na ngan. Karakal ko na po penga ding miras abroad. May karas naman po abroad. Pangras da abroad. Among pangadi mo ko, Diyos ko, na naman yung pangadita mo. Miras na kakini mo. Katatuparan na naningega na gana. Kaya ba't ngini, mangadita na naman. Po. Kasi, all the while they thought, it will be the solution. O ring aliwa naman po, sabihin na, bong makalipat ko mo po kening obrang ini, imaginan mo, mong makanyaning sweldo ko kening obrang ini. O pangaras na ka rin. Mong pangadi mo na ako. Nano na naman. Yan po. Din kay pimpuwa, kalingwa ko no sarili kong intention, king karakal ko pangadi. Kung nabalo, nung stula pa rin pangadi ko karela. Din kay milipat niya palang obra, pangadi ke pa. Yan po. Pero, kidding aside, yan po, sometimes we forget, yan po, that life, as long as you live, we will live by the cross. And what makes the cross bearable, what makes the cross meaningful, po, nyapin po ating kabaldugan ing daralanan tamong krusayan. Anyapin asasadsad tala ding krusa rin, uli na ning panalangin. Po, uli na ning panalangin. Po, ba't siya manalangin ka? Po, akabyusan mo, ingay gana-gana. Anyapin po yung pisambanda mo during the lockdown, during the heaviest time of our life. What did the church ask us to do? Pray. Po, manalangin. Stay connected with the Lord. Bakit po? Lawin nyo, bandang talwi ing lasting effect na ning pandemic is not economic. Ringaliwa, may kabawi na lang. Detang may kabawi ka, o retang survive ka ta. They have found different ways. Yan po. Pero po na ano yung lasting? Hanggang ngayon, daramdaman mo. Depression. Yan po. The depression that the pandemic brought, the psychological. Lawin nyo po, hanggang ngayon, daramdaman nyo pa po. Mental health, emotional fatigue. Then yan po, they are all, anyapin po ka rin eskwela ngayon, mental break. Nung ka rin kami, nakit makanyan, yan po elementary ko ng mental break. Yan po, kanta po, kayari mo king eskwela, kahuli mo, magpa-tutor ka pa. Yan po. At nung iya ka magkasakit king klase mo, sabihanan ng pengari mo, quality yung eskwela mo. Kaya ilipat na kang eskwela. Kaya dapat kanta, yan po, hindi ka lang nagsusunog ng kilay. Yan po. Yabi po may wala ko yatabok,
nasunog pati ang buhok ko. Yan po. Bakit? Kasi kailangan, kay, o ngeni, bagya mong kay, mental break ka nung hada. O. Yapi po sabi ko, lawin niyo po. Reta po kayo po medyo at sinulong nakingidad, balo yun po ini. Yan pong elementary tamo, ating sem break. Wala naman kaya rin first grading, second grading, third grading, fourth grading. Nung alaya mo po yung Pasko, ampo pa po yung summer break, may bagsak ka pa, mag-summer ka. Nung ka man may bagsak, rin naman pengari mo, papag-aral da kang nung nano-nano, mag-swimming lessons ka, mag-karate lessons ka, mag-drawing lessons ka, rin ganang lessons sa agyudang pa kwake ka, nung ating kayurin pera, papag-aral da ka pa mo rin. Pero po ba't sasabihan ko ini? Because in the end, what makes the cross bearable is prayer. When you are connected to the Lord. Po. Anyapin po, in mental health yan, sometimes it is a symptoms that we have gone far from God. Po. Far from God. My dear friends, I'm not discouraging you, lalo na po kayong sisimba online. Pero it's about time to come back to the church. Makapag-SM mo po. Makapunta ko kimbangko. Makapamalingki kayo. Ingkutang ko. Ote ko makapunta pisamban. Po. It's about time. Po. Because in the end, our connectivity with the Lord. And remember, the body of Christ is the church. And the church is not the physical church, but actually our brothers and sisters. And this connection is affirmed by our physical presence. O kaya mo po itang weekday. Siyempre po, nung magobra, nung ating gagawan, o kaya mo po itang kenita mo po online. Pero po itang Domingo, dapat tana sigurong simba talaga. Simba talaga. Kasi po din nga liwaki katamo, ping mag-online, ping kayo po yung sabihan ng sisimba, mag-shopping lamo pong homilya. Kaya rin na ning homily, lipat, ay, itang father makanyan, itang father makanini. But the Eucharist is not only about the homily. The Eucharist, again, is about remembering. Do this in memory of me. Then third and finally, my dear friends, what profit will you have if you gain the whole world and lose your soul? And lose your soul. Sometimes we go gaga. Lawin niyo po ini. Dahil katamo pong kay king gobyerno, economic recovery. Ita po yung lagi mong damdaman. Ita mo ngan po, metong karing bagi, pigagapta mo after the pandemic, how to regain financially what we have lost. But sometimes, in gaining so much, in trying to run to so many things, what we lose is our life, our soul. Kasi po, actually, maminta mo. Anyang mga quarantine tamo karing baleta mo, we did not spend quality time with the people at home. Impigagap pa rin ing internet. Impigagap pa rin, retan dapat gawan makanini. Tamo, mig quality time karela. Hanyapin po, hanggang ngini pong luluwaltana, ding mi paboren, ding kay katamong relationships with one another. Sometimes, we have forgotten to give time to the people that are important in our lives.
anyapin po, yaning meto nga dapat lawenta mo. Pota in gaining so much of this world. Po, in gaining so much of this world, no? We forget to add to cart the important people in our lives. No? Sa dami-dami ng iyong ginagawa, kung minsan nakalimutan mo na yung mga nagbibigay kulay, halaga sa iyong buhay. Kaya nga po sana, let us not lose our souls. Let us always know for whom we are doing all this. Give them time. Give them love. No? Sana po mo po malalyari itang balikbayan backs parents karing at syuking aliwang karing maka-abroad. Ita pong substitute para karing absence day tang papadalatang material bagi. Baluyo po, ing peka masakit, yapin po ini. Kayabe mo neking bali, pero ing pamipaltoning lugod na, aliwaying panahon na, aliway tang makiramdam yakeka. Nune, itapamuring material baging sa substitute. Pakananda na ka man, paimalananda ka, papag-aral da ka, karing ega na gana. Anyating-ating kang pag-art to cart, uli na ning sweldo ko. Pero yung meto nga baging emo bibye, o eta mo abibye ning kay, yung mismo sarili tamo. Sometimes, we have forgotten to give time to those who are important to us so that we will not lose our souls.